Насаат кежи тартуулайт. Шейх Абдишүкүр Ажы Нарматов. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Vel kelime tayyibe sadaka. Жақшы söz de sadaka eken. Sadaka verdiyse bir gana akşı емес. Senin жақшы sözün de sadaka eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rivayet kılan hadis, İmam Müslim, İmam Bukhari çıkargan, vel kelime tayyibe sadaka. Жақшы söz sadaka deydi. Allah Teala'nın yoluna çakırу sadaka, davat kılу sadaka. Жақшы жолға үндеу садақа. Соғып іштер, миңдеген соғып іштер бар. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ Kim Allah Teala'ga жарық маңайда жолығуны қаласа, Allah'ın астында барған кезде сыйлы урматтуу болайын десе, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا Соғып жақсы іштерді қылсын. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهَا أَحَدًا Allah'a kulçuluk kılganda eş nerseni şerik koşmasın. İman jaygaşkandan keyin, жүрөгүдө бекем iman jaygaşkan insan bir gana soğup işlerde amaldарды kılat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mana hadisine karang. Bir salavat. La a'lemen aqwaman min ummati. Men bilem ümmetimden uşunday qoğum var deydi. Paygambardın ümmetinden uşunday top var eken. Ya'tuna yevmel qiyame bi hasanatin. Kıyamatta köp soğuptor menen kelet. Alardın soğuğu kança olat? Emsali cibal ittihame. Alatoğday olgan. Alatoğdan körek soğup menen kelet. Feyec'aleha Allahu azze ve cel heba'en mensura. Alardın alatoğdan çoğun bolgan soğuğunu Allah asmandağı kıpınday çok kılıveret. Күндүн шооласында көрүнгөн, нурунда көрүнгөн кыпындай жок болуп кетет дейт. Кала Саубан, пайгамбар бул хадис айткан кезде Саубан деген сахаба айтты: "Я Расулалла, сифхум лана." Алар кимдер? Бизге сыпатын айтыңчы. Тоодой сооптор менен келип, сооптору кыпындай учуп жок болгон ким? Сыпатын айтың. Жүллихим лана. Бизге аларды айтып бериң. Алла накуна минхум. Биз ошолордон болуп калбайлы dedi. Wa nahnu la na'lam. Bilbestен Oşulardın katarına koşulup kalbaylı ya Resulallah. Alar kimdir dedi. Kimdir ekeni bilginiz kelevi? Peygamber'e bir salavat. Peygamber ama innahum ihvanukum. Alar silerden bir tuğanınar. Dindeşinger. Ve min cildetikum. Silerden canınarda ele жүрgün. Silerden cinsınardan. Aylananarda var alar. Ve yahuzuna min eleyl kema ta'huzun. Alar kede keçesi silermenin tünkü namazlarda okuydu. Tünü menen silerde namazda turat. Cumaga kelet. 5 vakit namazını okuydu. Walakinnahum biroq alar şunday. Aqwamun iza khalu bi maharimillah intahakuha. Biroq alar жалгыз kalgan kezde Allah aram kılgan nerseni kıla beredi. Жалгыз kalgan kezde eldin alda maşallah жақшынакай 5 vakit namazda, başkada oroza karmagan, oğuz açkan. Biroq жалгыз kalgan kezde Maşinesinde жалгыз bu, üyünde жалгыз bu, kabinetinde жалгыз bu, köçede жалгыз bu. Bendeden uyalıt, Allah'tan uyalbaydı. Aram işlerdi kıladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem isna'al ma'ruf ila man hu ahlu. Жақшылықты татық туğuda kılgın. Musulman sen жақшылықты татық tuğuda kılgın. Ve ila gayri ahli tatıksızga da жақшылыk kılgın. Fe in asaba ahla sen kılgan жақшылыққа al adam, sen kılgan adam tatıktуу bolsa al üçün. Eğer sen жақшылыk kılgan adamga tatıksız bolsa, жақшылыгың özüň üçün deydi.